Wuod Mashela mayudore kachung'ol bura ma Malindi ema sani otelo e kwan nyithindo man kod tuo mar ang'iew kaluwore kod rem yudo chanjo ma tuono e yo mowinjore. Kaluwore gi migawo mar thieth e sub-county ma Malindi e kaunti ma Kilifi, nyithindo maromo 3,647 ne oyudo dos mokwongo mar chanjogo chakre dwe mar achiel nyaka dwe mar 7 higani. Kamano en mana 39% e kinde ma nyithindo 885 kende ema noyudo chanjo mar ariyo mar tuo ang'iew e kinde no ma bende tuono oseland muoch mare e kauntino. Kanowuoyo e kinde chenro mar puonjo jopiny e wi chanjo, jatend migawo mar thieth e sub-county no Alex Maitha ogolo kwayo ne jonyuol mondo oter nyithinde e chanjo. Sisi viongozi wa dini, jambo kama hili tunapinga kabisa, kwamba hakuna madhara yoyote kupeleka mtoto wako hospitali kwenda kupata chanjo, na ni tusikubali kwamba kuna watu wanapotosha jambo kama hili kusema labda kuna madhara. Kwa hivyo tungeomba jamii mjini Malindi na Kilifi County wawajibike kikamilifu kuwapeleka watoto hawa hospitali kupata chanjo kama hizi kikamilifu. Baadhi ya changamoto kusema kweli ni kwamba kuna wazazi ambao wanapeleka watoto wao kwa zahanati kupata chanjo zile za mwanzo, lakini wanapopata zile chanjo za mwanzo wanasahau ya kwamba kuna zile za kuendeleza. Kwa hivyo unapata mtoto alipata chanjo moja, alafu ya pili na kuendelea hadi ya tatu hadi ile ya miaka 14 kama ni msana unapata hapati. Kwa kuwa tuko chini sana katika masuala ya chanjo, watoto wengi namaanisha kuwa hawajapata ile kama measles, rubella ya pili, wengi walimalizia ile ya miezi 9. Kiwango chetu cha chanjo kiko chini ndani ya Malindi. Tumeripoti visa kadhaa vya ukambi na tunaendelea na juhudi za kufanya kitu tunaita mop up. Gavana Mama Ndera Mohamed Dadan Halif